Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, bugün kayradan biz İmam Muhasibi'den Risaletul Mustarşidin degen kitabından okuun ulantını başlayız. Aytat bu jerde ve kullama izdada amalen izdada tevazuan. Mına oşol hakikatin yoluna düşkönlerin ilimi kançalık köp bolgon sayın oşonçoluk bular kiçipeyildүүлүк sıfatına iyi oluşat diye turmatı bir tuğan kiçipeyildүүлүк mına oşol ilimdin köböygöndügünөн kabar berip turat. Egerde ilim oşol hakikat menен koştolo turgan bolsa, Hazreti İmam Muhasibi özünün sözünü ulantıp ba'da Bismillahirrahmanirrahim vel aslullezî sebetu bihi fi tariqihim. Emi mına oşol tarikаттın jolundağı, hakikattın jolundağı, kıyman, Kuday jolundağı adamlar deyit. Özlerinin joluna bekem bolgongo sebep bolgon negiz emne dese, sebep birinci sebep mına uşul. Bul birincisi iltizamul amri bil ma'rufi, ikincisi ve nahi anil munkari bis sidqi. Jakşılıkka çakıruun özüne karmanat, jana jamanlıktan kaytaruun özüne karmanat. Bul çınçıldık menen. Jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytarуу çınçıldık menen, çındık menen bolуусу kajet deydi. Çındığında jakşılıkka çakırуу, jamandıktan kaytarуу, jana oşol nerse çındık menen bolуусу degen emne dese, bul özüň buyurup, oşol özüň buyurgan dese atkarışın gerek. Biröөгө arak içpe desең, özüň arak içpeşin gerek. Egerde biröөгө bir nersени misal үчүн buyurdu, namaz oku dedin, özüň namaz okuşun gerek. Bir nersedен tыйдың, uğurluk kılba dep, özüň da uğurluk kılbaşın gerek deydi. Egerde antpey turup, özüň aytkan amal kılbasaң, özüň tıygandan tıyılbay turgan bolsoň, anda Kuday Taala'nın ayatı var Kur'an-ı Kerim'de: "Atamuruna nase bil birri ve tansawna anfusakum ve antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Sizler adamdardı jakşılığa buyuruysunlar, jana özüňördü unutup koyosunlar. Özüňөр baldarlarga, adamlarga, el jurtga jakşılık kılbaysыңар. Sizler Kur'an-ı Kerim'de okup durup, oşogo akıl es jügürtpöysüňөр. Kur'an-ı Kerim'deki buyruklarga mani berbeýsiňer deyt. Hazreti Hasan el-Basri aytat: "İza kunta amiran bil ma'rufi fakun min ahidin nasi bihi ve illa halakta." Egerde sen adamlarga bir nerseni buyuruy turgan bolsoň, anda özüň birinçilerden bol oşonu atkar. Eger antpey turgan bolsoň, kıyamatda awalyň oor bolat. Ve iza kunta mimmen yanha anil munkari fakun min ankarin nasi lahu ve illa halakta. Egerde adamlardy kaysyl birinizden tыя turgan bolsoň, özüň en köp tıyılgan adam bol, antpeseň sen dagı ahiretde jana uşul dünýede azabyn tartasın, jönele kıynalıp kalasın degen mani gelip çygat. Üçüncüsü ve takdimul ilmi ala hududun nufus. Adamdın özünün nefsisinin ilimdi aldığa koyu. Nefsinin ülüşünün ilimdi aldığa koyu deydi hurmatlı bir tuğanım. Nefsin köp nerseni kalaşı mümkün. Birok ilim oşol nerseden seni tartışı mümkün. Nefsin kalagan barın kıla vervesten, nefsin aytkan emes, ilimin aytkan astığa koysun. Demek mına oşul adam, oşol tarikatın yolunda jürgöndörden bolot. Birincisi jakşılığa çakıra çındık menen, ikincisi jamanattan kaytarat, bul da çındık menen. Üçüncüsü özünün nefsisinin ülüşünün ilimdi aldığa koyot deydi. İmam el-Hafiz, Irak alımı, ulu insan, hurmatlı bir tuğanlar İbnül Cavzi, İmam İbnül Cavzi el-Hanbali, oşol adam savag otu olturganda, bul adamdın savagına padişalar, vazirler, elemez halifalar bekinip gelip savaga katışçıken özlörünçe. Bir uçurda bir savakta bul adamdın savaklarına 100.000 degen, 100.000 adamlar katışat. Buga çeyin dağı mından giyin dağı görülgen emes mesele deyit. Bir özünün meselesine 100.000'den adamlar emne savaga katışkan uçuru bolgan uşul adamga. Bir adam gelip manimtul barihata min şauqi ilal meclisi. Sizdin majlisinizi sagınıp, men tünü menen uykum gelgen jok, men tünde uktagan jokmun. Muna bugünkü sabaka katışуу üçin de. Antkeni adamlar sabaka gelgenden bir gün, 2 gün murda oşol adamdın gelip meçitten orun eğilip, al emes kebir adamdardy koyup, aga sen bir gün oturup ber, men sana ijara төлөp berem dep, akı төлөp olturguzup, oşol orundu eğilip, anan gelip alımdın sözün, İmam İbnül Cavzi'din sözün ukkan hareket kılış çeken hurmatlı bir tuğandar. Oşol adam gelip, muna tünde uktagan jokmun, sizin sabağını sagınıp degende, لأنك تريد الفرجة وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجل ما سمعت. Sen tünde uktagan joksun, sabak tuğayında bir orunduk
kızganıp oşul orunga жетip kalayın dep түндөтөн orundu sen saktap olturdun deyt. Bирок sen бүгүн уккан сөзүң үчүн эртең да уктап алышың керек. Анткени бүгүн айтылган маселе сен орун издегенде дагы башкачараак маселе. Анткени бүгүн уккан маселе сага бейиштен орун алып бере турган сөз деди. Ошон үчүн сен бүгүн уккан маселеңе амал кылып бүгүн да түндө уктап алышың керек деди. Мына ушунчалык деңгээлде булар илимге урматтуу бир туугандар маани берген адамдар эле. Wal-istighna'u billahi an jami'i halqihi. Dörtüncüsü, bütündöy mahlukatlardın bardığынан urmatlı bir tuğandar özün bay tutat. Allah'a özün muhtaçlığın bildirbeyt, bir gana Allah Taala'nın özü ağa jetiştүү bolot. Kudayım sana jetiştүү, Kudayım mağa jetiştүү, Kudayım kalasa bardığı bolot, Kudaydan kalbayın degen söz bulardı ertip жүрүш керек bolot. Hakikatin jolunda жүргөн adamlar kimdir biröөгө, bir makuluka, bir dünýögө, bir insanга baylanbaş керек. Bardığынан özün bay tutuş керек. Bul degen Allah'a muhtaç bolbosun, bir gana muhtaçlığı Kudayga bolo turgan bolusu kajet dedi. Fatlub asara men zadahul ilmu haşyatan. Oşondoy ele sen ilim alıp, ilim bulardın takıvalığına takıvalık koşkon, Kudaydan korkuusuna korku koşkon adamdardın jolun izde. Oşolordun joluna түш urmatlı bir tuğan deydi. Sen ilim alıp, ilim arkulu bularga takıvalık, Kudaydan korkuusuna korku koşulup, adamdardın akısın emgegin jebegen, adilettүү bolgon adamdardın joluna түш. Wal amalu basiratan. Oşondoy ele amal kılıp, amal bulardın köküröktün, köydöndün közün açıp koygon, kökürögü göre bilgen adamdardın joluna түш. Wal aklu ma'rifatan. Akıldı olup, akılı bul adamdın bilimine bilim, akılını akıl koşa turgan, dünya tanımı keng bolgon, Kuday tanıy algan, ma'rifattуу adamdardın jolun erçi dedi urmatlı bir tuğanım. فَاِنْ حَجَبَكَ اَنْ مِنْهَاجِهِمْ فَقْتُ الْأَدَبِ فَرَجِعْ بِالذَّمِّ عَلَى نَفْسِكَ. Birok alardın joluna түшүүгө senin adebingdin joktuğu tasir etip kalsa, anda özüңdü özüň ayıpta. Keyber adamların adebi jok bolgondugu üçün bular jakşıların joluna түшө albayt, jakşıların jolunda jura albayt. Eger sen түшө alбай turgan bolsoň, jura alбай turgan bolsoň, başka biröөлөрдүn sözlerini toora emes түшүnүp, je kılık jorugун toora emes түшүnүp, alарды jakşı түшүnүүgө hareket kıla alбай turgan bolsoň, demek adebingdin jamandygy seni oşondon tosup turat degen masele. Adebing doňdo, adebing doňdo. Walan yakhfa al ahlal ilmi sifatul mukhlisin. İlim eýelerine çыныгы ıklastıularynyň sıpaty jaşyryň kalbayt. İlim algan çыныгы ilim eýelerine kim ıklastuu, kim ıklastuu emes ekendigi açık jana daana urmatly bir tuğandar emne görünüp turat dedi. İmam Buhari'nin tartiplerinin biri aytışat urmatly bir tuğandar, Hazreti Muhammed ibn Mansur degen uluu zat aytat, biz Abu Abdillah İmam Buhari'din sabagynda elek deyt. Bir adam sakalını sılap durup, sakalına javuş bolgan bir çöpçardı momen tip meşitke taştap koydu deyt. İmam Buhari'nin göz ağa düşüp, bирок унчуккан жери жок. Качан адамдар мажлис бутуп кетип, ар ким өзү менен өзү болуп атканда, акырын барып туруп тигил адам сакалын алып туруп, таштап койгон, мештикке таштап койгон жанагы бир аз чөп чарды алып туруп, жеңине ороп, чөнтөгүнө салып, эшикке алып чыгып, эшикке алып чыккандан гана ыргытты дейт. Көрдүңүзбү? Имам Бухари ушунчалык улуу болуп, бирөөгө буйрук бериши мүмкүн, башка болушу мүмкүн эле. Бирок ошол мечитти көздүн карагындей сактаган адаты бар эле. Бул адамдар кандай? Бул адамдар илим менен Кудайга болгон такыбалыгы, көкүрөк көөдөн ачык болгон, жарык болгон, көкүрөгү менен бардыгын көрүп улуу инсандар эле. Мына ошол майда нерселерден бери маани беришет эле. Кээ бир адамдар дин жөнүндө сүйлөгөндө качан көрсөң даараттан, качан көрсөң намаздан сүйлөй бересиңер, улуу нерсени сүйлөбөйсүңөр дейт да. Байдекенин бир сөзү бар, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деп. Wa'lam anna fi kulli fikratin adaba. Bil, ар бир пикирден адеп чыгат дейт. Саңа бир пикир айта турган болсо, ошол пикирден, же болбосо бир пикир ойлоно турган болсоң, ошол пикирден бир адеп чыгат, ошол адепти үйрөн дейт. Wa fi kulli isharatin ilman. Ошондой эле ар бир ишараттан илим чыгат. Бирөө саңа бир ишарат берди, нускама берди. Ошонун ичинде сен билбеген, сен билелек, сен биле алган эмес ушул убакка чейин ошондой бир илим чыкты, аны түшүнүп алыш керек. Кээде ишарат кылган адам өзү ошону билбей калышы мүмкүн. Демек ар бир ишараттан илимди, ар бир фикирден адепти үйрөнүү адамдын мойнундагы милдети болот. Wa innama yumayyizu zalika man fahima anillahi azza wa jalla muradahu wa jana fawaidal yaqini min hitabihi. Anı Allah Taala'nın muradın düşüngön düşünöt.
Kudaydın sözünün aykın iymandın mömölörün jinagan düşünöt deydi. Ani kim düşünöt? Kuday Taala'nın uşul dindi jibergendigine, uşul alamды jaratkan murat maksatın bilgen adam düşünöt. Adamdardın kebirleri, balkim köpçülüğü malday olup jüre bere turmatty bir tuğandarım. Emne üçün malday degende, emnege bul alamga jaralgandygyn düşüne albayt. Tamak jegen üçün, kursak toyguzgandyk üçün, je bolboso başka bir özünçe bir kımbat kıyalda velesiyetip algan, bağlılıkta bilip algan, birok tük arzuvagan nerseler üçün özün aldap soğrotup basıp jüröt. Çındygynda adam balası bul alamga Kuday Taalaga ibadat kılуу üçün jaratılgan. Kudayga ibadat kılуу emne? Kuday aytkanday, Kuday görsötüp bергende jaşoo tartip ötközүү, Kudaydın ırazılığı üçün kıymıldı harekette oluu, adiletli boluu degen söz. Kudayga ibadat kılуу degende kebir adamlar namazda gana düşünöt dagı andan sırtkara kete albayt. Kudayga ibadat kılуу degen söz. Bul Kuday buyurganda adiletli ak jaşoo. Adamların emgek mehnetin jebö. Egerde bir amanat tapşırılsa, oşol amanatты tak atkaruu degen söz urmatty bir tuğandar. Anı Allah Taala'nın muradın düşüngön düşünöt. Oşondoy ele Kudaydın sözünün aykın iymandın mömölörün jinagan düşünöt. Kur'an okkanda, Kur'an hakikattары arkılуу, hakikattın bermetleri arkılуу oşol yakın imanın toptoğan adamlar bunu düşüne ala turmatty bir tuğanım. Her bir adam anı düşüne berbeyt. Ve alamatu zalika fis sadiqi. Emi çınçıl kılgan ibadatında, süylögön sözünde, жүрgön turuşunda çındık bolgon, çınçıl bolgon, çındap jakşı süylögön, çındap Kudayga ibadat kılgan, çındap özelin süygön adamdın alamat belgesi kanday dese, iza nazara i'tabar. Bul bir nerseni görgöndө etibar kalat. Her bir görgön nersesinden saba kalat. Urmatly bir tuğanım. Adam görgöndön sabak alış gerek, ülgü alış gerek. Demek oşondan kin alыс boluş gerek. At baspaym degen üç basat deyit. Adam baspaym degen jerin basbaş gerek. Kayra bir düşüngön iyinge kayra düşpöş gerek. Bir iyingden iki jolu çaktırgan adam al jakşı emes adam antkeni oşol jerge çaktırdyňby ekinçi andan çaktırbaşın gerek. Oşontdan gebir adamdardın jaman ekenini bile turgan bolsoň, ani menen kayra mamile tüzүүnүн keregi jok antkeni iyinge bir adam akıl esti musulman iki jolu çaktırbayt degen söz bar. Wa iza samata tafakkara. Çınığı oluyor adam unçukpa şöyle oturganda bul adam tafakkur kılıp oylanyp pikir kılıp atkan. Kaysyl жерден жаңылдым, kaysyl жерден жаздым, kaysyna toora kıldım. Uşul kılıp atkanym toorabı jokpu dep her nersenin akıbetin bol oturganın oylanyp tafakkur kılıp Kudaydın barına şükür keltirgen adam. Wa iza takallama zakara. Bul adam süylep atkanda Kudaydy zikir kılıp süyleyt. Her bir süylegen sözünden Kudaydın bar ekeni bilinip turgan berekeli adam. Wa iza muni'a sabara. Egerde man kılınsa, tıyılsa, bir nese berilbey kalsa bul adam sabır kılınat. Azırkı uçurda her kimdin kalagan var, birok berilbey kalgandarыбыз бар. Köçe kalып aytabız, başka olup aytabız. Oşol wagtda sabır kılışыбыз gerek. En erkindey bola alбай aytabız, çynda oynay alбай aytabız, başka kıla alбай aytabız. Bazar uçur erkin bara alбай aytabız. Murdaga dep antkeni oor kırdal bolup turat, oşogo sabır kılışыбыз gerek. Tıyılgan uçurda aga sabır kılуу bul oşol oliyalыктın emne joldorunun biri. Wa iza u'tiya şakara. Eger sana berilse Kudayga şükür aytış gerek. Eger de Kuday Taalam sana bir nerseni berdi, adamlar arkılуу, başka arkılуу, mamleket arkılуу Kudaydın bergeni, anda şükür aytış gerek. Antkeni şükür kılsaňar göbüt berem degen. Wa idubtuli yastarja'a. Egerde buga bir sınoo gelse din soğluğuna, akılesine, bir tuğandarına, balasına, üy bülösünden, ayalından sınoo gelse, ayaldan sınoo gelet, baldardan sınoo gelet, tuğandardan sınoo gelet, el jurttan sınoo gelet. Oşonun bardyk istarja'a inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz bardygybız Kudaydykybız, Kudayga taandykbız, jana Kudayga kaytyp barabız. Kudayga kaytyp barganda bardygybızga surak bolot degen emne çünükde boluş gerek. Ve iza juhila aleyhi haluma. Eger bir adam nadançılık kılıp, ilimsizlik kılsa, oşol adamga borukerlik menen, oşol adamga koluna mümkünçülük gelip durup, anı urdurup koygon, anı tepkiletip koygon, anı öldürtüp koygon, kolundan gelet bir adamdıkı. Birok oşoga mani vervey, tim koyup, anı unçukpay koygon, şunda boruş gerek bul oşol oliyalardan urmatly bir tuğanım mildeti. Ve iza alime tavaza'a. Eger de ilim bilse, ilimdi kiçipeyildүүлük kılıp, uktap jatıp albastan adamlarga üýretiş gerek, deş gerek. Birok kiçipeyildik degende, bul jana
жанагы мындай бечараlık. Ana момун дегенде эч нерсе колунан келбестен көрүнгөн төбөлөп кете берсе, ошону карап отура берген деп түшүнбөш керек. Кичипейилдүүлүк илимин башкаларга таратат. Колдон келген мүмкүнчүлүк менен деген маани. Кээ бир адамдар мусулман кичипейил болуш керек, мусулман тигиндей болуш керек, алым мындай болуш керек дегенде, ал өзүнүн түшүнүгү менен тетир түшүнүктөр адамдарга таңулай бергендиги таптакыр туура эмес маселе. Wa iza allama rafaqa. Эгерде илим бере турган болсо, ошол адамдардын жахилдигине, адамдардын мындай бир чыдамсыздыгына, адамдардын мисалы үчүн ар кандай жаман жакшы суроо бергендигине чыдап, ошого жумшак мамиле кылган болуш керек, урматтуу бир тууганым. Илим Кудайым бердиби сага? Ар кандай адам келет. Сага окшогон бардыгы эле эстөө эмес, эси жогу бар, эси бары бар. Балким өзү үчүн чоң маселе, сенин үчүн кичине маселе. Ошондуктан адамдарды сен эмнеге мага мындай суроо бересиң дебестен, бардыгынын суроосуна жооп бергенге аракет кылуу, мына ошол жолдо жүргөндөрдүн белгиси. Ва иза суила базала, суралганда суроого жооп берип, өзүнүн илиминен бөлүшкөн, мына ушул олиялыктын жолунун даражаларынын бир, урматтуу бир тууганым. Чыныгы олия, Кудайдын досу ким деген суроо албетте берилгенде, ал ким? Шифаулил касидин. Ошол адамды максат кылып, ошол адамга жолугам деп келгендер андан шифа тапкандар. Жакшы сөзү менен, акыл кеңеши менен, айтылган илими менен ага шифа берген адам Кудайдын досу болот. Ва аунулил мустаршидин, тура жолду издегендерге көмөкчү болот. Ага багыт берет, ага жол үйрөтөт, ага анын колунан жетелеп, зулуматтан жарыктыкка чыгарып коет. Ва халифу сиддикин лис-сиддикин, ал адам сыддык адамдардын чыныгы орун басар халифасы болот. Сүйлөгөн сөзүндө, кылган эткенинде жалган болбойт, бардыгы чындык болот. Ва кахфу амнин лил хаифин, корккон адамдарга сактап кала турган малжа жай болот. Эгерде бир адам коркуп келсе, аны коргоп калат, аны сактап калат, аны башкалардын колуна бере бербейт. Баррун, дайыма жакшылык кылуучу, жакшылык жеткирүүчү, карибур риза фи хакки нафсихи ва баидул химма фи хаккиллахи таала. Өзүнө келгенде аз нерсеге разы болот, ал эми Кудай үчүн келгенде анда көп нерсени амал кылып берет. Кудайга жакын болом, Кудай акысы дегенде өзү өмүрүн, илимин, убактысын курбандыкка чалат, ал эми өзүнүн ыраазылыгы дегенде аз нерсеге разы болот. Ниятуху афдалу мин амалихи, анын кылган ниети амалынан жакшыраак болот. Ва амалуху аблагу мин каулихи, ал эми амалы сөзүнөн дагы жеткиликтүү болот. Маутинухул хакку, акыйкат жүргөн жерде аны табасың. Ва мақилуху ал хаяу, уяттуулук бар жерде аны табасың. Ва малумуху ал варау, анын илими аны такыбалыкка жетелейт. Кээ бир адамдардын илими аны такыбалык эмес, балким адамдарды алдаганга, башка кылганга жетелесе, жок, чыныгы олиялардын илими аны Кудайдан коркууга жетелейт. Ва шахидуху ат-тaqwa, анын күбөлүк бере тургандыгы дайыма такыбалык менен биргелик болот. Анын күбөлүк бере тургандыгы такыбалык, анткени ал такыбалардын катарында экендигине, анын кылган эткени жашоосу күбөлүк берип турат. Лаху басаиру минан нури юбсури биха, анын көкүрөгүндө нур бар, ошол нур менен көрөт, ыймандын нуру менен көрүп турат. Кээ бир адамдар сүйлөгөн сөзүнөн кемтик кетирбесе эле бардыгын туура кылдым дейт. Бирок олиялар, Кудайдын достору сенин тилиңден туура сөз чыгып аткан менен көкүрөгүндө катылган кирди кадимкидей көрүп билип, анткени буларга фарасат деген берилген. Ва хакаику минал хилми янтику биха, илимден алган акыйкаттары бар, ошол акыйкаттарын сүйлөп турат. Акыйкат Кудай айткандай, пайгамбар көрсөтүп бергендей болот. Адамдардын акылына же бир түшүнүгүнө ылайыктап акыйкат өзгөрүлүп кетпейт, урматтуу бир туугандар. Сага жага турган, жакпай турган, сен оюңа туура келе турган, интеллектуал деңгээлиңе ылайыкталып бере турган дин деген жок. Дин акыл менен кетпейт, балким Кудайдын айтканы, пайгамбардын айтканы дин болуп эсептелет. Кээ бир адамдар улуттук патриоттулук, мамлекеттик же болбосо эркектик же болбосо баатырлык же болбосо башка бир түшүнүктөн улам динди өзү каалагандай айттыргысы келишет, ошентип айттырганды мажбурлашат. Албетте бул андай эмес. Азирет Алинин сөзү бар, эгерде дин акыл менен болгондо маасынын үстүнө эмес, астына мас тартмакпыз дейт. Ва далаилу минал яқини юаббиру анха, ошондой эле бул адамда якин, айкын, анык ыймандын далилдери бар дейт. Ошону менен сүйлөгөндө коштолуп чыгат. Жүрөгүндө якин бар, сүйлөгөн сөзү якин, анын көргөнү якин, анын айткан сөздөрүнүн бардыгы башкаларга якин, анык ыйманды тартуулап турат дейт. Кудай таалам жакшылык, оомат барыбызга иншалла берген болсун. Жакшы бир маселе, урматтуу бир туугандар.
Bir kızık okuya. Bu hazır biz uşulardı döpörüs de öyleybiz da. Bizge tuğra gelvegen okuya. Biroq Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi Şam'da. Özü Irak'tık bolat Şam'da jürüp Siriyada. O ilgeri bundan bir 1200 yıl murda. Anan biröөнүн калемин сурап жазып аткан болот да унутуп калемин көтөрүп Иракка келе берет. Келип караса Шамдык Демасктан болгон bir адамдын калемин көтөрүп келген. Кайра сапарга Иракка барып, Ирактан Шамга барып, ошол калем тапшырып кайра келген. Ошон үчүн бул адамдын өмүрү азырга чейин айтылат. Абдулла ибн Мубарак Марвази деген. Азыр bir калем эмес, башка bir чемеден акча калып калса, апарып бериш жок, унутуп калыппыз деп башка дейбиз. Урматтуу бир тууган. Шуну окуп атканда мен да кыйла кыжарат болдум. Кимден аманатын алдым, кимдин аманатын бере албай калдым деген. Кимге катуу сүйлөп алдым, ким мага катуу сүйлөп алды. Ошондуктан ушундай. Бул 1200 жыл мурда адамдар ушундай эле. Өтө алыс жол, 6 күндүк, 7 күндүк, 10 күндүк жол. Сириядан бирөөнүн калеми сураган жазып атып, унутуп келе берип, Иракка келип, Ирактан кайрап барып берген урматтуу бир тууганым. Ошондуктан да аалымдар жөнүндө мындай сөз айтышат. Jamala zil ardi kanu fil hayati wa hum ba'dal mamati jamalul kutubi ve siyari. Alar tирүүсүндө жер бетин кооздогон адамдар эле. Алардын ыйманы, алардын якыйни, алардын Кудайга болгон ишеними жер бетин кооздоп турат эле. Ушундай адамдар бар болгондук адамдар жакшылык үмүт кылышат эле. Ал эми өтүп кеткенден булар китептерди көртөй турган болушту. Алардын өмүр баяндары биз тарых окуганда, китеп окуганда китептерди көрктөндүрүп, бизге жакшылыкка үндөп, караңгыда жол көрсөткөн шамчырактай болуп турат. Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык оомат берсин. Кудай Таалам tileklerimizi kabul kılsın. Urmatlı bir tuğanlar biz tüz efirdemiz 0312 68 06 06 bizden telefon numarımız, alemi WhatsApp numar 0552 68 06 06. Buna bugün dağı Rusya'da Moskva'da bir tuğanımız ötüp ketip emne kılavuz degen meseleni talkulatat Facebook parçasında. Urmatlı bir tuğanda çet jerde ötüp ketken bir tuğandardı oşol ötüp ketken jerdegi musulmandardın kabristanına koyuunu biz aytat elegen keni şariat hükmü mına ушундай. Эгерде шарт болуп, мүмкүнчүлүк болуп калса бир жөн, бирок ушундай шарттарда ошол жерде көмүлгөндүгү макул. Айтабыз, жердин астында бөлүнбөйт, жакын келип көмүлүш керек эле. Анан тиякта калып кал, талада калып кал деген кыргыздын сөздөрү бар кээ бир учурда. Бул мындак элестүүлүккө туура келбеген сөз. Талада кал деген көмүлбөй калганга айтылат. Эгерде жердин астына тартип менен көмүлгөн болсо, анда бул өтө нормалдуу, шариатка ылайык көмүлгөн болот. Ошону эстен чыгарбайлык. Адамдарды капа кылып, адамдар туугандар өлүп чөгүп турган учурда тиякта калып калат экен, ап келиш керек баланы түкүн деген жанагыда жарма патриоттук, жарма мусулман болгон ташташыбыз керек. Ошол жерге көмүлүш керек. Анан моргко сактап, анан күйгүзүп, күлүн ап келип коем дегендер болбойт. Маркум жаны чыккандан кийин, тили катыгандан кийин ошол жеринде көмүлүүсү кажет. Жердин бардыгы Кудайдыкы, жердин астында география жок. Ошол жерге көмүлсө дагы, башка жерге көмүлсө дагы дуа бардык жерден жете берет.